أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. bandiraɓe caggal yettude allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam, min calmini on, min juurima on, mbiɗen jafno on, mbiɗen jaafo on. ha joni en gari e yewtere meɗen konngol islam. eɗen jareteno e yewtere meɗen ɓennude ko fate farillaji sallige e sunnaji muɗum ha e ɓure muɗum. hande noon so allah haaji en jiiɗi haalde e ko fate pirtoje sallige e ko sallige haɗata neɗɗo wadde, maana neɗɗo mo alda e sallige holko haɗa wadde. ene jeeya e gueɗe pirtoje sallige ko wiyete tajre. ine waɗi tajre, ine waɗi sababuje tajre. sa nani tajre woni hunde nde ganduɗa so ari tan sallige jomum boni. ɗen gueɗe noon ko gueɗe joyyi wonande gorko. ko adi ko woni taare. neɗɗo calliguinoɗo so tawi o taarima, ndiyam yalti e makko, hankkadi sallige makko firtima. so yiiɗi julde la budda o salligoyo lawol gongol. gueɗel ɗimmiwel ngel woni yaade dow wuuro, walla ɓeyɗo mbiya yaade yaltoyde. so neɗɗo calliguinoɗo yeehi dow wuuro, on saaha sallige makko firtima. alay sago so yiiɗi julde o salligo lawol gongol. gueɗel tataɓiwel ngel woni hendu, woppude hendu, bi maana hendu yalta e makko e to aada yaari no gandirɗen. so tawi neɗɗo calliguinoɗo hendu yalti e makko, to aada yaari sallige makko firtima. so yiiɗi julde la budda o salligo lawol gongol. gueɗel nayi ɓiwel ngel wonande gorko woni ko wiyete masiyu. masiyu ko ndiyam tekkuɗam seeɗa, ɓuri tekkude taare kono yottaki e maniyu. ine soyɗi. ɗam ndiyam noon heewi yaltude wonande gorko ko so tawi o soccodiri e debbo, ma walla omo ndaara debbo, walla gueɗe nanduɗe hen ha ɓandu makko yettima e yoga e nokkuji. ɗam ndiyam heewi yaltude. eyyi taw wona rendede. rendede kam ko maniyu heewi yaltude. kono noon guila e daranɗe ha soccodirde woni o heeɓi dakamme tokoso, ɗam ndiyam ne heewi yaltude e makko caggal muɗum. gueɗel joye ɓiwel ngel woni ko wiyete wadiyu. eyyi ne wiye wadiyu, ne wiye wadyu e arab. wadiyu noon ɗesi wade ko hono masiyu ni, woni ndiyam ɗam kalanɗen joni. wadiyu noon ine soyɗi, ine hoyti seeɗa, kono ɓuri taare tekkude. wadiyu noon heewi yaltude ko so tawi neɗɗo heeɓi dakamɓe ko fate rewɓe, guila o darando rewɓe, ma walla o soccodirno e muɗumen. so yeehi omo taaro, ko caggal taare ɗe wadiyu heewi yaltude, ma walla woɓɓe hen ko arwande taare ɗe wadiyu o heewi yaltude. ɗeɗo gueɗe joyyi woni tajre, woni ko firtata sallige so ari tan. ne waɗi e gueɗe pirtoje sallige ko wiyete sababuyeji. eyyi ne waɗi hen goɗɗe so tawi keeɓi neɗɗo o, ine waɗi sarɗiyeji ɗi ganduɗa ko ɗum wonata sababu sallige o firto. ine jeeya e sababuyeji he ɗoygol. neɗɗo salliginoɗo so tawi o ɗanima, so finoyi yo andu sallige makko firtima, la budda o salligo gongol. ɗoygol noon ine waɗi pecce. ine waɗi ɗoygol tekkugol, teddugol mbiyannomi, jutgol, ma walla ɗoygol teddugol kono noon ko raɓɓingol, ma walla ɗoygol koytugol jutgol, walla ɗoygol koytugol
daɓɓingol. ɗoygol so hasi tekki teddi ngol juuti sallige makko firtima. So tawi ɗoygol ngol o ɗanigol ngol teddi kono noon ngol juutani kadi sallige makko firtima. So tawi ko ɗoygol ngol noon ne hoyti, ɗoygol koytugol woni so neɗɗo naati e suudu he tan a tinat, walla mo gondunoɗa so yalti tan a tinat, hunde tokosere tan so waɗi a tinat, woni aɗa ɗani kono noon ɗoygol ne hoyti ha ɓurti. Ngol ɗoygol so tawi ngol raɓɓiɗi sallige ma firtaki. So tawi ngol juuti kadi sallige ma firtaki, kono ene yiɗa nde calligtoɗa to wonno koytugol juutgol ɗo. Ene jeeya e gueɗe sababuyeji pirtoji sallige woni mandilde. Neɗɗo calliguinoɗo o yari ko ine mandilinamo, ma walla o waɗi hunde nde ine mandilinamo, so o mandili haqqille o wirnima, so arti yo andu sallige makko firtima, alay budda la budda o salligo lawol ngol. Ene jeeya e gueɗe pirtoje sallige ɗe kadi sababuyeji ɗi woni fekkorde. Fekkorde woni faɗɗade. Neɗɗo calliguinoɗo o faɗɗima, so ɗifti yo andu sallige makko boni, la budda o salligo gongol. Ene jeeya ha joni e sababuyeji ɗi kaaɗi. Neɗɗo calliguinoɗo caggal mum kaaɗi are e makko, haqqille o wirni, so tawi o selli hay soko kaaɗi ɗi juutani yo andu sallige makko firtima. Ene jeeya ha joni e sababuyeji ɗi woni ɓuucade debbo. To neɗɗo ɓuucima debbo kam, surtout e hunuko mum mutlagan sallige o boni. Wa amma memde debbo, aɗa salligino a memi debbo, walla ko jungo kokkuɗamo ni jagguɗa jungo makko ngo, juuɗe mon natodiri, ma walla ko ɓandu makko yoga e ɓandu nokku e ɓandu makko memɗa, ɗo ine waɗi sarɗiyeji. So tawi ko memɗamo ɗon ko a heeɓi hen dakamme, kono a anniyanoki dakamme nde mematamo nde anniyanoki heɓde dakamme, a salligima tan a memi joom suudu ma walla bawɗo wonde foof, a anniyanoki hen dakamme, Allah waɗi keɓɗa dakamme, sallige ma boni. So tawi aɗa anniyino hen, a anniyanoki dakamme, a heeɓi dakamme, sallige ma boni. So tawi ka ganniyinoɗo hen dakamme nde mematamo nde, memirɗamo ko beele ha dahmitoɗa hen, a heeɓi dakamme, sallige ma boni. A heɓani dakamme, sallige ma boni. Sa hesi tan a fiɓi hen dakamme nde mematamo nde, sa heeɓi dakamme andu sallige ma boni, sa heɓani andu boni. So tawi a fiɓani dakamme noon, sa dañori kisa, sallige ma boni. Ko nokku goto kisata e memde debbo, sallige ma wasa bonde, woni to a anniyaki dakamme ha gasi a heɓorani kadi, a ƴetti jungo ma a fawe makko, ma walla ko nandi hen a memimo, a andi nde mematamo nde a anniyaki memirdemo gam dakamme, a heɓorani dakamme kadi, anduɗo sallige ma firtaki. Ko hono noon kadi gorko calliguinoɗo, caggal muɗum o memi goragu makko e nder newre makko, ko suuɗi e newre nde, sa nani ko suuɗi e newre nde woni ɗum ɗo oɗo banggue, walla e cuuɗidi feɗedu makko woni oɗo banggue. So tawi memi goragu makko, walla saraji peɗeli ɗi ɗo, so memi goragu makko kanko gorko o, taw ko goragu makko tigui, taw wona goragu goɗɗo, yo andu sallige makko firtima. Wa amma debbo, so tawi salligima memi ndewago mum, sallige mum firtaki. Won noon anduɓe wiɓe so tawi o waɗi jungo makko ha nder firtima, kono woɓɓe kadi mbi hayso waɗi jungo makko nder firtaki. Ɗeɗo gueɗe goni gueɗe pirtoje sallige. Bandiraɓe, neɗɗo mo sallige mum firti, ma'ana mo alda e sallige, ina haɗa e makko njuulu ne harmi e makko. Neɗɗo sene juula alay sago salligo. Ko hono noon janoɗo hajju, omo yaha kaaba to sallige makko firti, wato wango, wangade suudu kaaba ne harmi e makko, to ala sallige ɗo. Ko hono noon kadi neɗɗo mo alda e sallige, ina harmi e makko nde o memata deftere alqur'ana. Deftere alqur'ana e lahdari ne haala la bi yadihi wala bi udin, o memirta ɗum jungo makko, o memirta ɗum sawru, o memata ngaro deftere nde dow deftere nde, omo haɗa ɗum. So tawi noon ko yoga deftere nde timmani ko seeɗa hen, omo janga, ma walla almudo on e janga kanko jangguinta ɗum, omo fewnita on, omo walla on,
ma walla soko alwal wonno ni winda qur'ana almudo jangowo so alda e sallige ala basi walla ceerno janginowo o e wiyama jaggi alwa ngal ne fewnita walla ne windanamo ɗum ɗon taw sallige makko ne firti ɗum ɗon ala basi hono noon kadi neɗɗo mo alda e sallige wiyama so juuli o alda e sallige lahdari ine haala wi kala julɗo mo alda e sallige taw kañum teyi on wonti kefeero wal iyasu billahi kono noon ɗo ine waɗi sarɗi ko so tawi o fiɓi wonde juulu makko nguɗo ine sella taw o alda e sallige ko ɗo woni o woni kefeero kono so tawi omo andi ko juuli ɗo ko sallige makko firtima nder juulu omo juula ma walla omo andi o ala e sallige yimɓe ne juula tan o hersi o julde e mabɓe o waɗi bakkat mawɗo mo anda to haaɗi kono noon so fiɓi juulu nguɗo kadi ine sella way kono fibde juulu ine sella taw alda e sallige oɗo saaha o woni kefeero ko hono noon lahdari ine haalno kadi suka so tawi memi alqur'ana bakkat nana ɗon kono wona kanko jeeyi bakkaɗo baɗɗo feere haw memi o ƴettuɗo deftere nde fawi to fotani fawde fawi to sukaɓe pijata walla to sukaɓe keɓata haɓe memi kanko jeeyi bakkaɗo nde wonno haala Allah wona hunde fijirtede wona hunde tokosere e neɗɗo juulannoɗo omo juula e nder juuli he o siftori ndeke kanko o alda e sallige walla o siftori o salliginoma kono noon ndeke jungo makko ngo o lootani ɗum ma walla wonto lootani e terɗe farilla ɗe yo taj juulu makko ngu yo taj juulu ngu neɗɗo no julɗo ha gasini siftori alda e sallige on alay sago fillo juulu ngu neɗɗo noon cikkitiɗo est ce que omo wondi e sallige ma walla o wondani e sallige on yo andu alay sago o salligo somo wonduno e sallige ni yo andu sallige makko boni to cikkitiɗa ɗo ha aronki yananede a andi alda e sallige a sikkitima saɗa wondi e sallige ma walla a wondani andu sallige ma boni alay sago calligoɗa gongol ko hono noon kadi a yehino tarodde ciftorɗa miijiɗa an kam janɗa tarodde ko haɗema salligade ma walla kone calligiɗa ha gasi o caggal mum jaaɗa tarodde ɗo andu sallige ma boni alay sago calligoɗa gongol ɗeɗo gueɗe goni gueɗe ɗe tawnuno ɗen ko fate ñawoje sallige hono noon kadi eɗen mbawi haalde ko fate tamamuya tamato noon ko neɗɗo mo ganduɗa o ala ndiyam waktu yoni o ala ndiyam ko salligori te waktu o yeehi ha wiina yalta omo andi so juulani waktu o yaltan ko oɗo tamato ma walla neɗɗo mo ganduɗa omo jogui ndiyam ni kono o suusa memde ndiyam ɗam nde wonno ko ñawɗo foti ko uuɓi o jogi ma walla rafi bawɗo wonde foof mo ganduɗa ina haaɗimo memde ndiyam so memi ndiyam ɗam rafi o ɓeydoto ma walla so tawi o memi ndiyam ɗam rafi mo wondi o gañande nde o wondi nde walla uuɓe ɗe ɓeydotako ni kono noon leltinan sellugol ngol wayno koyngal makko ne gaañi omo andi so salligima lowtat ne wawi lordemo te so lowti lelat sellude ma walla ɓeydat ñaw o saaha omo wawi tamade tamamuya noon waɗi ko farillaji e sunnaji farillaji tamamuya ina jeeya hen anniyade ɓamtude anniyade daktinde juulu tamamuya ɓamtata tajere salligue ene ɓamta tajere aɗa wonduno e tajere salligue ma ne firti sa salligima hankkadi daganimama juulaɗo ha salligue ma firto kono tamamuya hokkete tan oɗo saaha mo gonɗa ɗo mo ala ndiyam walla mo wawa memde ndiyam mbawa julde daktinante juulu oɗo saaha kono so ɓenni ha joni tajere nde gonduɗa nde e ndena ɗon nde iwani so juulu wongu yonti alay sago calligoɗa so tawi juulu wongu yonti kadi ha joni gantu o iwani a wawa salligade on saaha tamoɗa gongol juula tamamuye foof ko farilla goto juulata sa anniyima ɓamtude daktinde juulu ngu on saaha ƴetta juuɗe ma ɗiɗi
piya e dow leydi eyyi ko wiyete sa'idu woni leydi e ko fawi dow leydi foti ko kaaƴon pawi hen ma walla lekkon walla ko nandi hen eyyi koye leydi walla hayre nde ganduɗa wayno kaaƴe gimmotoɗe e maayo gimmotoɗe gueej walla kaaƴe meɗen boɗeje ɗe walla ko nandi hen taw wona kaaƴe ciment hayre nde ganduɗa ko ciment ɗum ɗon tametake leeso sajada walla ko nandi hen huuɗo en ɗe gueɗe foof tametake leydi noon ene taame dow muɗum walla ko woni hen foof eyyi saɗa taamo e raɓɓiɗinade a ittan feggere ma calligtoɗo ittata feggere eyyi kono calligtoɗo ina itta montor ma memata ndiyam no wiyete noon e mema ndiyam so ndiyam naati hen bonnata saɗa salligo alay saago montor o yolba taw sa memi a leppini banggue dow o aɗa wawi jippinde montor o seeɗa kadi leppina to montor o wonnoɗo kono so tawi montor o tan ne ɓitti to woni ɗo ndiyam memata less aɗa salligo alay saago guittama ko forcé kono noon feggere ma a ittata eyyi feggere sunna noon sa nani ɗum ko feggere nde jamireɗa nde woni feggere sunna nde kono so tawi wayno pegge 4 5 walla pegge ɗe ganduɗa sari yamiranima wayno feggere kanŋe nde wonno gorko haɓɓata kanŋe ina harmi e muɗum haɓɓata hay feggere kalis waɗande kanŋe walla feggere nde ko jamdi waɗa hen ma walla wonko waɗa toon hatumere waɗa nder walla goɗɗum gueɗe nanduɗe hen ndeɗo feggere saɗa salligo alay saago guitta eyyi ma walla taw ende yolba dirtinade tone wonnoɗo leppa on saaha gartirande toon banggue goɗɗo kadi leppa eyyi feɗinu ma ndu juuɗe ma ɗe foof leppa saɗa taamo caggal a itti feggere ma a ƴettan juuɗe ma ɗiɗi ɗe piya e leydi sa fi piɗɗa seeɗa on saaha kaaƴe walla lekkon so tawi ne jaggitino hen iwa on saaha maska juuɗe ma ɗe ɗiɗi ɗo cemmeje ɗe sa maski cemmeje ɗe ha a gayni maska yeeso ma ngo ni fof jiilide yeeso ngo maska less guite ɗe e less hinerde e jungo ngo e hunuko toni ɗi maska ni fof eyyi on saaha piita juuɗe ɗe e leydi piɗɗa seeɗa on saaha ƴetta jungo ma nano ngo pawa ɗo e ñaamo he less ɗo jaara noon ha ɗo folontoru ɗo sa ari ɗo mbahlita jungo ngo natta nder on saaha rewani guddita feɗendu rewa hakkude feɗendu worwordu ndu e feɗendu jofordu ndu yalta on saaha ƴetta jungo ma ñaamo ngo pawa caggal jungo nano ngo yara noon ha ga folontoru ga arta rewani naata ɗo on saaha jarta peɗeli ɗi jarta eyyi taw a jartino ñaamo ngo eyyi sa welama kadi mbaɗa on saaha mbaɗani jarta e nder hen alay saago mema ni woni tamamuya ne raɓɓiɗi ne famni eyyi neɗɗo noon mo alda e gantu tamotako eyyi ɗanniɗo ine taamo neɗɗo mo ɗannaki ine taamo eyyi neɗɗo noon mo ganduɗa o ala ndiyam kono omo ɗamini yiyama o heɓa ndiyam walla omo sikki ne hebde ndiyam o tamotako o juula o accan ha waktu o wiye ne gasa haw anda hankkadi so tamaki o juuli waktu o yaltat o fuɗɗo tamade eyyi so tawi o taminoma haade makko julde o heeɓi ndiyam so tawi ko ɗum wonno gantu makko walla gantu o iwi hankkadi alay saago o salligo o juula kono noon so tamima caggal fiɓtade ndiyam o juuli caggal mum o heeɓi ndiyam kadi o wiyetake yo fillo ko tamino ko ɗeɗo gueɗe goni ñawoje ko kalani ko firtata sallige ha e tamamuya eyyi tamamuya kam sa juldi ɗum tan gasi a juldata ɗum farillaji ɗiɗi kono noon ala basi tamoɗa juula farilla ha gasa ndewna hen naafilaji taw a tamaki gongol eyyi aɗa wawi rewnude hen janggude alqur'ana eyyi aɗa wawi rewnude hen zikruji ma e gueɗe ma kewɗe caggal muɗum e naafilaji kewɗi aɗa wawi tamade juula gueƴa on saaha ndewna hen safa e witiri ha ko nandi hen ha naafilaji ma goɗɗi saɗa jogui e tamamuya goto kono noon tamamuya goto juldetake farillaji ɗiɗi wayno tisbar e takkusan ala tamamuya fof ko farilla goto juulata ɗeɗo gueɗe goni ñawoje muɗum siki en kaɗan ɗo so Allah jaaɓi ha gongol sen gari kalen ko fate lorgal janaba
ha e ñawoje muɗum ha e ko janaba haɗata neɗɗo. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.